has now been completed. Mr. Speaker. Ensembi abote, ensembi abufu, but ensembi so amanije eba obi abrabom. Ena me no ka say Akuffo Addo ne personal guide, our guide our parliament house no we twa ahwe. Ai say de ogina wuo ene enkwanta. Yengo hwe mra ne eba mo Akuffo Addo. Wadwen bone no wo na se ka otuhwe. Next time 7 January aye gina mu Akuffo Addo wo na betu ahwe. We who say yes nipa eso e won faso Akuffo Addo adwen bone no adoson. Moreover, the Law House, a modern facility for the Office of the Attorney General, has now been completed. Mr. Speaker. Way ewo my Ghana mu ena mo sa personal bodyguard say mo guide Akuffo Addo muti ma abote mekasa all say bodyguard we on odin sambia wura ne mu odin sambia hye ne ho che kantamanto ahye yi sa bodyguard yes ne shops ewo ho eto hwe sa shops na ono akasa ne MPV phone ahye ne na Akuffo Addo esaja abote me twantro na ene ya Akuffo Addo o wadon bone mampanyi obetra oman so okasa e wo oboso wonte obi asem ese wangasa o bodyguard a ukojina aye parliament house wa jubilee house wa ojina wachi ai ene se wayi wasa twide yo wotu ahwe na wangasa se ojina brewai John Dramani Mahama esusu boni ya mususuma wapa no se yetumi elswen in no Akuffo Addo wangasa ena wo test bi wangasa na wo se unipa ponini adwempone wo papa oluma we tirimu no ene wonne na ka we binsi o Ghana mu da history mu da o se sa angwa sacrifice na mo ye no e won sunso anso ni Akuffo Addo oya nwhwe o edin e adwempa ye ne da bia me se meka no kra e da kira mo me ma abote betwa mo ntroda Akuffo Addo ene ne bodyguard ai ene say Akuffo Addo speech aweman is akawu akawu trim adwemponi awurawura am kantamanto mwanko sikantamanto akunipa ena wo Akuffo Addo openkwa wona ese ka otuhwe ba me adwopan na me ka kiro 7 January Akuffo Addo so one to ahwe from Saturday going no unya hoto da e o wiase what's why shock so what is shock on a shock you nipa wajira ochi 8 good years
pay mpo se mu de twa no mpo man tua no wo gina ho wo se Akuffo wo twa ntro Akuffo adwempo ne wo tirim Akuffo wo buga na fa so me ni wa chi biem je se wo so ni wa chi biem o etu o kire wo ni biem no e na ono ano na no abo na hwe wo no twa ahwe Akuffo ese nipa wo kire wa chi a wo ye na na e ba me body kwaje o me body kwaje o no wa twa ahwe yo je se wo ye tutu a hwan na beje wo etu ba ye se hwan na beje Akuffo when na se ma hunu se ewiase ete no enkita wo nipa da sani ewiase ete no tumi e wo nipa asem tumi nipa de ma nipa ya je tumi afiri nsam a tena ase Akuffo adwompo no wo tirim dodo kunkum nipa basa ese won se munim se oh we de Akuffo sa bodyguard o jira na chi Akuffo ufiri su akobe expose Akuffo ye kuno Sara Samira Baumia, one ne Baumia no kokun on bodyguard. Ebi na Akuffo yi. Samira no, one ne bodyguard, e konya accident bodyguard wu ya me adopan ba bote kan no. Ampi form no ya kum, ebi na Akuffo ye no. Ne se be expose papa. Asikantamanto. Kantamanto mo change no kure wo mbia wo pese e kata so he. Mo abopo adam. Dampo, any pro, any Jimmy, any wo mutirim. Nye ni so a hwe Akuffo do wo we adwempan ne na mekasa no yes munya hunu hwe ambibi munya hunu hwe ade e beje mo no nyame expose mo Jimmy ne dam na wura mo hwe parliament o ana se mu jira wo a ye bi mu wuo e bi mu tuhwe akomate promise akese ene mo ne abusia o abrochire kwa de app American fuma tap send tap edge where they call maso yasne what I say first sense app na benya promo code adwene pa hene bogum na fa send ska ekofi na benya discount Anasboy enterprise every POPI the amount destiny reference still process as aboard dance at the amount attachment red ama mo punishment ni bi Fasil dan na beda adwempa hene ase afiwe shran kwa Sandwave is command kwa so e fa so SNSka e ko my Ghana mu unda no app na mesrew Trumika Google Play ni App Store na download what I say o first use app no SNSka ko fia Sandwave no promo code Becky TV Sandwave promo code Becky TV yusu na so benya discount kama nyame boss ro boss ase won shirawo na adwempa ewo tirimu a obenyini ache na ho odene na Nyankopon abɔ ho ban nye empanyefo mo twa ho ahia mo seye afi we ya afi bi a youth na ani abere pa no baga yawa peace out.